Dodir neba sličan je fantaziji. Brzine, visine i blizina sunca čine vatromet mašte i stvarnosti, kada se do juče nemoguće stvari čine mogućim, dajući životu novu dimenziju. Tako su nastale leteće zvezde. Vođa grupe Borivoj Bivic, major, rođen 13. oktobra 1951. u Trbovlju. Prvi levi pratilac Svetislav Jović, kapetan, rođen 14. januara 1959. u Somboru. Drugi levi pratilac Miša Menđan, kapetan prve klase, rođen 17. maja 1954. u Silbašu. Prvi desni pratilac Mevludin Bešlić, kapetan, rođen 7. septembra 1958. u Svojatu. Repni pratilac Josip Njari, kapetan prve klase, rođen 3. septembra 1952. u Sušinama. Drugi desni pratilac Andrej Pirc, kapetan, rođen 28. oktobra 1957. u Celju. Drugi repni pratilac Mirko Kos, kapetan, rođen 13. februara 1957. u Novom Mestu. Specifičnost programa Jugoslovenske akrogrupe, po čemu se razlikuje od ostalih svetskih grupa, ogleda se pre svega u drugačijem načinu izvođenja programa, jer 7 aviona sve vreme izvodi grupne i pojedinačne akrobacije u vidokrugu gledalaca, odnosno sve se događa u prečniku od 2 kilometra. Ako se još uzmu u obzir i performanse ovih borbenih aviona, postaje jasno kolikim su opterećenjima izloženi piloti i letelice zbog stalnih manevara. Sve se događa pri brzinama od 220 do 700 km na čas, prilikom bliskih mimoilaženja, a rastojanje i odstojanje između aviona iznosi oko 0,5 metara, zavisno od meteoroloških uslova. Bez obzira na naprezanja koje iziskuje svako poletanje, piloti akrogrupe su pre svega nastavnici letenja u Vojnoj vazduhoplovnoj akademiji u Zadru i tek kada završe sve radne obaveze, obuku i trenažu sa pitomcima, iza zadovoljstva sedaju u jarko obojene lovce bombardere tipa Jastreb da bi uvežbavali nebeske vratolomije. Svaki let se do detalja analizira, a figure i putanja aviona precizno se matematički proračunavaju još u fazi zemaljskih priprema. Ukoliko bi za samo delić sekunde jedan pilot zakasnio da odreaguje, takva greška bi se odrazila na celu grupu. Ako se uzmu u obzir dimenzije prostora u kome se program akrogrupe odvija preko 20 minuta, 2 km u prečniku i na visinama od 10 do 1200 metara, postaje jasno kakve napore iziskuju stalni manevri. Dejstva sila kojima su neprekidno izloženi piloti kreću se od 3 do 6 G. U tom slučaju čovek trpi opterećenje od 3 do 6 svojih težina. Zato akrobatsko letenje iziskuje izuzetno velika psihofizička naprezanja, pa ipak retki su časovi odmora i opuštanja za letače ovakvog kova. Upravljanje avionom veoma je složeno i zasniva se na promenama koeficijenata uzgona,
što je posljedica pomeranja komandnih površina. Zakrilca se upotrebljavaju pri sletanju da bi se postigla što bolja upravljivost na malim brzinama. U horizontalnom letu pomeranjem palice ravno napred ili nazad dolazi do promene visine, odnosno do promene kretanja aviona na dole ili na gore. Zavisno od toga koliko je manevar oštar i na kojim visinama i brzinama se izvodi, ruka na palici bez hidraulike mora da savlada silu od 3 do 4 kg po jedinici G. Levi ili desni zaokret vrši se pokretom palice u levo ili desno. Tada avion dobija nagib jer se istovremeno jedno krilce podiže, a drugo spušta, čime se na krilima smanjuje, odnosno povećava uzgon. Ovdje su samo šematizovano prikazani osnovni položaj palice, ali u toku leta koristi se njena pokretljivost u svim pravcima, čime se postiže kombinovano dejstvo komandi. Pritiskanjem nožnih komandi koči se levi ili desni točak i to je princip upravljanja avionom na zemlji. Međutim, čim avion dobije veće ubrzanje, recimo kod poletanja, putanja se koriguje kormilom pravca koje se pomera levom ili desnom pedalom. U vazduhu mlazna avijacija veoma retko koristi kormilo pravca i to samo u nekim situacijama, kada se vrši zaokret u istoj ravni. Na osnovu šematskog prikaza aviona ispituju se opterećenja na svakom pa i najmanjem njegovom delu. Uzgonsku silu na krilu možemo predstaviti kao zbir svih malih sila koje se stvaraju na celoj površini. Pošto je odozgo krilo zaobljeno, čestice vazduha prelaze duži put nego sa donje strane, što stvara razliku u pritiscima, a od njihovog odnosa zavisi i sila uzgona. Ceo avion je izložen delovanjima aerodinamičkih sila. Na osnovu šematskog modela strukture trupa unose se proračuni za svaki pa i najmanji deo da bi se, još u fazi projektovanja, izvršile korekcije. Zbog pada opterećenja od centra ka krajevima krila, iza njih se formiraju induktivne vrtložne struje, koje utiču na sigurnost leta pratećeg aviona ukoliko se ne održava tačno utvrđena putanja. Pomoću grafički formirane baze podataka na monitoru može da se dobije složena slika opterećenja krila ili bilo kog drugog dela na avionu. Ovdje je prikazano opterećenje na jednom krilu, a svaka boja odgovara određenoj vrednosti koeficijenta pritiska. Šta se sve događa sa avionom u letu, slikovito je prikazano u vodeno-kavitacionom tunelu, koji se koristi da bi se što savršenije oblikovali pojedini delovi. Trenutno je u fazi ispitivanja zavisnost oblika kabine od ugla vetrobranskog zida. Posebnim sistemom ubacuje se vazduh. Zbog jakog strujanja vode, formirani mehur dobija takav oblik koji pruža idealnu sliku otpora. Radi lakšeg praćenja opstrujavanja oko trupa i naknadnih fotoanaliza koristi se i ubacivanje boje. Na taj način sve aerodinamičke nepravilnosti postaju znatno uočljivije. Svaka pojava vrtloženja struja osnovna je indikacija da se negde na modelu stvara povećani otpor. U komandnom delu aerotunela vrše se sve pripreme rukovođenja i analize modela letilica i projektila koji se testiraju. U trisoničnom tunelu simuliraju se svi uslovi leta jednog aviona ili pojedinih delova. Pored toga što će kompjuterski biti zabeleženi svi elementi dobijeni ispitivanjem, posebna tehnika pruža mogućnost i vizualnog praćenja i beleženja istraživačkog procesa. Snižavanjem pritiska ovdje se mogu stvoriti uslovi koji vladaju na različitim visinama i pri brzinama od 250 do oko 5000 km na čas.
Da bi se izvršile kompletne aerodinamičke analize, tokom ispitivanja fiksirani model može da menja položaj i napadni ugao. Na monitoru su prikazani testovi iz Trisonika, koje je zabeležila specijalna kamera u trenutku formiranja udarnog talasa i nadzvučnog strujanja. Uočljiva je koncentracija strujnica i njihova promjena, ne samo u zavisnosti od položaja modela, već i od njegovog oblika, što se najjasnije vidi na primjeru kugle i konusa. Imajući u vidu dejstvo sila opterećenja kojima su izloženi piloti i avioni, letenje je postalo izazov za odvažne. Petlja je jedna od osnovnih figura u kojoj se vrši zaokret za 360 stepeni u vertikalnoj ravni sa dejstvom centrifugalnog ubrzanja od 3,5 do 8G. Pod ovim uslovima organizam čoveka je najugroženiji jer se krv skuplja u regionu ispod srca, pa je oksigenacija mozga znatno otežana. I pored toga neophodno je održati maksimalnu koncentraciju jer u avijaciji i hiljaditi delovi sekunde odlučuju. Pa nek mi neko kaže kako se zove taj element, u stvari definiciju prevrtanja. Prevrtanje je manevar avionom u vertikalnoj ravni sa promjenom pravca kretanja za 180 stepeni sa gubitkom visine do 1000 metara i izlaskom na većoj brzini. I traje? Traje 18 sekundi. Traje 18 sekundi. Norme za izvođenje prevrtanja su uvođenje 260 km na čas pod uglom 25 stepeni, okretanje aviona i izlazak na brzini 500 km na čas, odnosno 550, zavisi od elemenata koje sljedeći radimo. Znači da je vađenje iz prevrtanja ujedno i priprema i uvođenje za sljedeći element. Na koji način radimo prevrtanje? Kao i svaki element i prevrtanje se sastoji iz pripreme, uvođenja, vođenja i vađenja. U pripremi imamo avion u horizontalnom letu, 400 km natrimovan. Nakon toga podešavamo snagu motora na 75%, postavljamo ugao 25 stepeni. Kad nam brzina padne na 300 km na čas, uvlačimo vazdušne kočnice, povećamo snagu motora na 90% i zadržavamo taj ugao penjanja od 25 stepeni. Na brzini 260 km na čas dajemo palicu u stranu, znači u levu ili desnu stranu, zavisi koje prevrtanje radimo. Znači dajemo u stranu, tako da nam, kad okrenemo avion za 180 stepeni, avion blago padne na horizont. Nakon čega povlačimo palicu na sebe i avion bez nagiba dovodimo u donju tačku sa brzinom 500 km na čas.
koraci u pilotiranju savlađuju se na klipnim avionima tipa UTVA-75. Pošto lete znatno sporije i na malim visinama, u njima su i opterećenja znatno manja. Iako imaju malu snagu motora, dejstva centrifugalnih opterećenja mogu da dostignu visoke vrednosti, ali su kratkog trajanja. Ipak, postupnost obuke je preduslov za stvaranje vrhunskih letača. A koliko će se neko od pitomaca približiti letećim zvezdama, zavisi od ljubavi i žara uloženog u svaki let. Nenad, evo sad idemo na let, znači radit ćemo po elementima koje smo razradili na pripremi. Još jednom obrati, znači, pažnju na ove sljedeće elemente. To u oštrom zaokretu, što si u prošlom letu imao promjenljivo opterećenje. To sam znači zadržavati, znači da bude konstantnije. U poluprevrtanju, znači da zadržavaš konstantni ugao na dole dok ne dođe brzina za borbeni zaokret. I u borbenom zaokretu, znači, obraću pažnju u zadnjem delu, gdje treba popuštati opterećenje da bi on pao na horizont, da ti brzina ostane 130, znači da se ne smanjuje ispod 130. Ajde sad idemo na let pa ćemo vidjeti kako će biti danas. Iako u poređenju sa mlaznom avijacijom ne izgledaju tako atraktivno, sposobni su da izvedu i najsloženije figure u vazduhu. Kod klipnih aviona tehnika pilotiranja je nešto složenija, zbog manje brzine i postojanja više momenata sile. Zato je neophodno vršenje koordiniranog zaokreta, odnosno komandovanje palicom mora da bude sinhronizovano sa upotrebom kormila pravca, zbog uticaja žiroskopskog momenta. Delovanje žiroskopskog momenta možemo da objasnimo ako elisu uporedimo sa čigrom koja se okreće. Ukoliko je izbacimo iz ravnoteže, ona će se ponovo vratiti u prvobitni položaj. Istu tendenciju ima i elisa pri zaokretu i upravo to iziskuje upotrebu nožnih komandi, čime se parira ovom efektu. Pustimo li nauku za trenutak po strani, pružit će nam se prilika da uživamo u poigravanju zlina, aviona specijalno konstruisanog za akrobatsko letenje. Variometar u svakom trenutku pruža podatke o brzini penjanja ili spuštanja, što sve manevre tokom leta čini lepšim i bezbednijim. Današnji let izvršit ćemo po maršruti Ražanac, Vrbovsko, Kostajnica, Glamoč, Žažvić. Na prvoj etapi odredio se kontrolni orijentir Otočac. Reci radnje i postupke. Kontrolni orijentir Otočac nailazi u 8. minuti na kontrolnom orijentiru, ustanovit ću stvarnu poziciju, bočno skretanje, eventualno nepoznati vetar, pravac i brzinu. Vratit ću se na zadatu liniju puta prema poznatom orijentiru i dalje let ću vršiti sa ispravkom kursa u odnosu na nepoznati vetar. I pred kontrolnom orijentirom Vrbovskom na vreme da krenem u manevar za izlazak na zadatu liniju puta imam kontrolni orijentir klek. Dobro, u redu, možemo da krenemo na izvršenje. Tek kada savladaju osnovnu obuku na klipnim avionima, budući nebeski vitezovi sedaju u školsko-borbene avione tipa Galeb. Pruža im se prilika da primene sve ono što su naučili, ali sada pri daleko većim brzinama i visinama. Sve eventualne greške paralelnim komandama iz druge kabine ispravit će nastavnik. Poletanje i sletanje uvek su najkritičnije faze leta.
Valjak je, pored petlje, jedna od osnovnih figura, a opisali bismo ga kao okretanje po uzdužnoj osi za 360 stepeni. Princip se zasniva na smanjenju sila uzgona na jednom krilu i istovremenom povećavanju na drugom. Aviohorizont pruža podatke o trenutnom položaju aviona u prostoru, jer čovekov nervni sistem evolutivno nije prilagođen brzim i složenim promenama dejstava sila, čime se stvaraju lažne slike o sopstvenom položaju u prostoru. Ovakve iluzije su naročito opasne za neutrenirane i neiskusne pilote kada se oslanjaju na sopstvena čula, a naročito u uslovima smanjene vidljivosti i noću. Zato je potrebna kontinuirana trenaža da bi se vestibularni aparat prilagodio situacijama koje ga tokom leta očekuju. Stalno praćenje brzine, visine i ostalih parametara preduslov je da se svaka greška na vreme ispravi, jer su sekunde suviše duge. Svaki avion odlazi na detaljni pregled u radionicu posle određenog broja sati leta ili kada je potrebno otkloniti veće kvarove. Kontrola obuhvata proveru instalacija, komandi, gorivnog i hidrauličnog sistema, motora i sl. Jastrebovu pogonsku grupu čini jedan turbomlazni motor tipa Viper sa potiskom od 1360 kPa po kvadratnom centimetru, što mu omogućava maksimalnu brzinu od 820 km i plafon leta do 12.000 metara. Pre leta na stajanci se uvek vrši uobičajena kontrola vitalnih delova na avionu. Proveravaju se ispravnost katapult sedišta, spojevi na gorivnom i hidrauličnom sistemu, komande i svi detalji koji bi mogli da utiču na bezbednost letenja. Naročito su osetljivi trapi gume, jer trpe velika opterećenja prilikom svakog sletanja, što iziskuje stalnu obazrivost i provere. Mada se čini da je na stajanci gužva, tačno se zna ko je za šta zadužen. Svaki mehaničar specijalizovan je za određenu vrstu poslova. Jedni kontrolišu nivo hidroulja i goriva, drugi utvrđuju ispravnost instrumenata. Električari vode računa o instalacijama, dok posebni stručnjaci brinu o ispravnosti radiostanica. Bez jedinstva u trenirane tehničke ekipe i pilota bilo bi nezamislivo i samo postojanje akrogrupe, jer leteće zvezde su jedan uigrani tim ljudi raznih zanimanja kojima je zajedničko jedno – ljubav prema letenju. Program akrogrupe podrazumeva apsolutnu sinhronizaciju i savršeno međusobno poznavanje pilota, jer kada let počne, dogovora više nema. Zato je na treninzima i javnim nastupima uobičajeno intuitivno reagovanje. Svaki pilot zna šta ostali misle i kako će u datom momentu svaki član grupe reagovati. Osnovni princip grupnog letenja je da jedino vođa prati instrumente i izdaje naredbe preko radiostanice. Njegova je odgovornost velika jer načinom komandovanja mora da omogući ostalima da ga prate u pripremi i izvođenju svake figure. Ostali piloti su toliko blizu jedan drugome da svu koncentraciju sredsređuju na održavanje poretka. Svaki pratilac gleda isključivo avion ispred sebe,
pravi najfinije korekcije i drži se unapred matematički utvrđene putanje. Za ispravljanje grešaka nema ni vremena ni prostora, što izaziva uzbuđenje pred javne nastupe. Kao i svi piloti i članovi akrogrupe prolaze kroz uobičajeni jutarnji lekarski pregled. Čak i običan nazeb mogao bi da izazove probleme, glavobolju ili oštećenje bubne opne, koji nastaje usled nagle promene pritiska tokom leta. Avioni akrogrupe, kao i ostali borbeni avioni, imaju isti tretman, osim što su ovde kontrole češće zbog povećanih naprezanja. Na njime nisu napravljene nikakve modifikacije. Od aviona iz obične serije razlikuju se samo po boji. Sutra smo planirani vežbu 743, znači uvežbavanje programa za nastup povodom završetka klase pitomaca. U ovom letu treba da otklonimo neke greške koje smo pravili u prethodnom. Najveća greška je bila kod izvođenja valjaka, jer vanjski pratioci kod izvođenja valjka postavljaju veći ugao, tako da valjci predugo traju. Znači, pratioci smanjite ugao da nam se valjci završe, znači, do kraja piste. Tako da smanjimo vremenski interval i onda možemo normalno da idemo u manevar za razlaz po trojkama. Da li ima neko nešto da pita? Kanali? 2.7. Poslednje pripreme za poletanje privode se kraju. Za koji trenutak avioni će biti potpuno spremni. Da se podsjetimo na neke stvari, zapuštanje na drugom kanalu, poslije prvi kanal, poletanje u 1.4, šestorka, zbor 7. aviona kroz levi zaokret. Nakon toga radimo program, onaj naš razrađeni, sa 7 aviona. Poslije razlaza uzimajte u obzir vetar, on je negdje iz 300 stepeni 5 metara. Treba uzeti pariranje u obzir, tako da je mimoilaženje izvršeno na jednoj tački. Nakon zbora idemo sa minimalnom brzinom i poslije toga sletanje u 1.4 iz desnog kruga. Sa 6 lećima. Sletanje sa 6 aviona, 7. na odstojanju od 800 metara. Druž kapitan, avion i motor nalazi se u ispravnom stanju, spreman za završiti let. Rapportira vojnik Begić me. Poletanje aviona 6+1 jedinstveno je među svetskim akrogrupama. 6 aviona, jedva smeštenih u istu ravan, pri brzini od oko 210 km/h, poleću istovremeno bez obzira na veliki uticaj strujnica.
Da bočni avioni ne bi izleteli sa piste, maksimalna odstupanja od putanje su 20 centimetara. Zauzimanjem sniženja u odnosu na avion ispred, izbegavaju se vrtložne struje i izduvni gasovi iz motora. Sniženja u uobičajenim borbenim formacijama iznose 5 do 6 metara, ali su ovde svedena na oko pola metra, zavisno od vremenskih uslova. Idemo desno. Zbog smaknutog poretka izuzetno je značajna preciznost, jer je kod sniženja putanja vođe kraća od putanja pratilaca. Ta razlika u nekim figurama iznosi i do 500 metara, a nadoknađuje se većom brzinom da bi se održala formacija. Ukoliko bi vođa brže radio petlju nego što je planirano, ostali ne bi imali dovoljno rezerve snage u motorima i zaostajali bi. Pripremi valjak. Ide. Sad. Pripremi dim, uključi. Sad. Osam raza spotrik. Pripremi dim, uključi. Sad. Rezultat letenja u grupi je jedinstven, iako svaki avion održava drugačiji režim leta zbog različitog delovanja vetra, snage motora, strujnica i turbulencije.
jedine korekcije koje su tokom leta izvodljive su fina ispravljanja putanja, jer je vreme za bilo šta drugo kratko. Na pilotima je da u trenutku sve kompjuterski proračunaju i reaguju na osnovu iskustva i osjećanja. Pripremi dim, uključi. Sad. Pripremi razlog. Sad. Četvrti step. Počnem. Sletanje je najkritičniji deo leta i nikada nije isto zbog stalno promenljivih uslova, a naročito kada 6 aviona sleće istovremeno. 6. odvoji, javite trap. Odvojio. Prvi trap izvučen, zabranjen, ručica dole. Treći trap izvučen, zabranjen, ručica dole. Četvrti trap izvučen, zabranjen, ručica dole. Izuzetno je važno još prilikom približavanja pisti sa preko 200 km na sat tačno oceniti trenutak kada će avioni dodirnuti zemlju. Svaka nepreciznost znači rizik i nikakvi instrumenti nisu dovoljni. Još jedan let Akro grupe uspešno je završen. Koliko truda i muke je ostalo u visinama i da li uopšte postoji granica zadovoljstva, letačkog savršenstva i stalne znatiželje. Gde je tu tajna? Da li u senzibilitetu pilota, u psihofizičkoj pripremljenosti i uvežbanosti, da li u metodologiji obuke prilagođenoj sposobnostima svakog pojedinca ili u želji da se bude jedna od letećih zvezda?
Tekst čitala Marina Nikolić. Ton majstor remiksa Richard Merc.